ubona nje enye itekisi la iyafika njengoba kade umuzwa nje ama-comrades lapha esho ukuthi balinde amanye amalungu ezinye iy'moto inqwaba ezizohlanganyela nabo la njengoba befuna ukuhamba nje befike nje behambe impela behudulana njengobona naka amalungu amanye amalungu afikayo ya simi iskipha wena awunaso iskipha wena ba mina oh ngani umsebenzi yasenzela wona sithi ngelile MK indlela i-advertise ngayo ya indlela nje ayikhatha ngayo bane uthina kube njani siyabonga indlela ayikhatha ngayo ya sithi nje ngendlela umkhonto usuthi uqalile indlela nje futhi ayikhatha ngayo umsebenzi wakhe muhle kakhulu ukuthi akhethelise so sithi siyaqhubeka manje yaphila hawu yaphila comrades comrades awu lutho ngakubamba nje awuyibonanga yini sime ngala bathi ngubamba uchaze baba wethu siyabengelela chaza nje igama nangebreach ongaphansi kwayo chawo mina ngumcebo ngasikhakhanya yebo ngisotho ngathi kwa 61 ya no hayi ngijabule kakhulu baba ngeqembu lethu umkhonto wesizwe ngaqabalala baba sinethemba lokuthi uyosikhuluma entweni eziningi esibonayo kwethu isystem ikhiphe umuntu omnyama masubheka kahle kuthiwa qashwa from mawuna 35 years kuyale awukwazi ukuqasha yibona ezinye zezinto lezo kanti mawuna 35 uya ku 60 ngabe yini ngabe uyayenza ngoba impesheni uyiqala una 60 years usukuthi unemndeni mawuna 35 uzonda ngani kwethu u350 ungayenza u350 mfowethu ungena e-restaurant uyodla kuphele kanjalo yabona leyo ziningi izinto otho ngathi mfethu izinto zonakele kakhulu yabona sisewadini mfowethu okunganakwa khona abantu mfethu sisacindezelekile baba so sinethemba ukuthi baba umsholozi khona umehluko ozokwenza ngoba nakhona kuyiwathi lesathola nezindlu za-disaster through ubaba umsholozi emva ukuthi ehambile zami izindlu wathi kunendawo ekuthiwa isembayi uma kababa umsholozi zama namanje esamile ziningi izinto ngabe sibonayo ukuthi izoba manje nje uthini kubantu ngaphela abangakholelwa kumkhonto baba abantu ngiyabancenga baba ukuthi sinike umsholozi i-chance baba sinike umkhonto wesizwe i-chance ngoba side lesi sikhathi sicindezelekile baba ngenxa ukuthi abayiniki i-chance lesenze ushintsho baba lapho ePhalamende baba khona amakhehla khona obaba abadala omkhulu ekubone ngabe bayolusa inkomo uyayibona leyo bahlezi kodwa wena kuthiwa over 60 awukwazi ukusebenza kodwa bahlezi bona uyayibona leyo so ilimaza thina le system yenhlangano ebusayo ilimaza thina mfowethu singabantu abamnyama yabo so ngiyabancenga abantu sesenze ushintsho mfowethu ke simthembe ubaba umsholozi ngakusho simthembe umkhonto wesizwe sambe siyobhoda mfowethu kulaba-ke abakhuluma izinto ey'bheke eceleni nje ngoba uncamalala ungathini kubona mhlawumbe inkulumo ya baba mangabe umholi vele awulindeli ukuthi uzothandwa yibo bonke ubaba uncamalala kufanele bekhulume kangaka kwaseqaleni before ebe president wayevele eneyinkinga baba before bembone wayevele seyinkinga engakabi yona president so baba laba abantu abakhuluma kabi ngumsholozi ngiyaphiza ukuthi ke bemnike i-chance beyibone lento afuna ukuyenza ukuthi iyini sibancenge futhi baba ngoba yabona lento abayikhulumayo bayithatha as iqembu le-MK iqembu lamaZulu yabona leyo asingayi lapho iqembu elizomela abantu abamnyama bonke ngabe uyixhosa ngabe umsuthu ngabe
yini noma uyifeki noma ngabe yini. Leli qembu mfethu lizomela umuntu omnyama mfethu okhona ngaphansi kwe-South Africa. It's either win or win. Kodwa mfethu lona izomela umuntu omnyama ngaphansi kwe-South Africa. Mawusubheka mfethu iy'ngane zethu ey'ncane zidlala ngaphansi kwama-bridge mfethu. Amawunga mfethu ziwanda zincane. Uhulumeni akenzi lutho ngalokho. Enzi lutho mfethu. Ngisho abantu abadila nama-drugs bayaboshwa namhlanje kusasa baphuma ngoba kusetshenziswa imali. Zizo zonke izinto ezisikhathazayo. Ngiyabonga. Ngiyakhumbula ingandla wethu khona insizwa evele yayiqondela nje yakhuluma amazwi yasho ukuthi iyabonga ukuzakhehlelezi kusukela inhlangano yaqalwa bangibheka le moto lena imoto engathi eyakhe uKhehlelezi ngoba uyayibona itika okusho ukuthi ke ukhiphile